دم و همو دمن وشاد بینرن هجا جستودیون دنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاو و ریزن ستاف کردویزیون تماشان هجا دم باش جوینا هفته یا ناتو یه لپایتخت لندن ده دست بیکر در روزا یکم ده سروکین امریکا فرانسه و ترکیه لسر چند بابتان ده لهو نهاتن ده جوینا فرمی جه ایرو چیده به ده هربونی ده وی راپورتی ده به روژه جبری کمبونا برفره ریبر ناتو لقصرا پاکینگ هم لحف هاتن پشتی چندین کمبون دوالی که ناکوکی نافخویی هف پیمانی و گفن روسیا و شر دجی تیرور اینانا روژه سروک امریکا دونالد ترامپ و هفبر وی فرانسا امانوئل ماکرون لسر جارنویسا چکدارن داعش ینگرتی لسوریا ناکوک بون. Many are from France, many are from Germany, many are from UK. They're mostly from. گلک جی فرانسانه، گلک جی آلمانیانه، پرانیا وان جی اروپانه. متگل سروک ماکرون آخفتیه. اری تو هنده جی چکداران دخوازی، تو دکاری همویان بخوبوی. You can take everyone you want. Let's be serious. بلا ام جدل باخرن هجمار هر مزن جی چکداران لدفتانه و جی سوریا و عراقی هاتین. ماکرون گوت از هشتارج دم لسر داخویانی خوک و مجی ناتو جکار کتیه و رخنکا تند لترکیه گرد. لدما استماشای ترکیه دکم او شر وان شروانان دکن او لکی لکا ما شر لدجی داعش کرین و هنک جارانجی کاری دیگر چکدارن داعش دکن. ترامپ دبیجد جه اگرا گواش امریکا لسر ناتو نها اندام ناتو پتر دراوی لسر براوانی خرج دکن و دوی ناتو برسینگ گفان بگرد. و هیا دما امنها دا آخوین ایران به هزاران کسان دکوژه. جبر هنده اینترنت برین دا چو آشکران نبه. گرژین دناف اندام هف پیمانی ناتو دا برو زیده بونه وده چن. ترکیه ناراضی بونا ناتو لپشگو هاوشت و هیرش دیجی شروان کرد لباکور سوریه کرد. لهمان دم دا سروک ترکیه رجب طیب اردوگان دیجی نقشکا براوانی ناتو هم بر روسیا لولات بلقان راتوستد یانجی دوی ناتو شروان کرد به تروریست ناو بکد. شروع و کار باور دکن ناکوکی ناتو جهفرکیا کسانه. وی کمبونا بلند آلوزین سه سروکان هیه ترامپ، ماکرون و اردوانه. او آهنگا هفته سالی ناتویه و یک جوان سروکان هوا ندانه که لحف حاطنه کی چی بکه. یک جه اگرین زیده بونا گرژیا دناف اندام ناتو دا لسر دجاتیا ترکیه بو هم بر امریکا و کرینا سیستم موشکن براوانی روسیین S-400 والوی داویه دجی فروککا F-16 یا امریکی هاتبو تاقی کرن. تبیوان آلوزی و آستانگن زیده ریپری ناتو دبن لسکرتری گشتی ناتو پشتراز دکت که هب پیمانی ساخلمه. ما دست به مزنترین کردار قایم کرنا براوانی هف پیمانیه هر جده ما شر سار دا کریه. والآلیه دی تخیب ترکیه ایران مجارکادی یا هفدیترین دو آلی بو. بتایبت لسر هلویست امریکا و اروپا لسر پرساناوکی و خبشاندانن به داویه ین ایران لسر گرانبونا بهای پانزینه. سروک ترامپ دبیجت رنگ به هزار ایرانی هاتو بنا کشتن. گلک دبیجن یا فره امچاف لسر روسیا دانن لی هندک تشتین دیهنه دوی ان برچاف بگیرن. چه تیرورا اسلامی با یان وراربونا چینه با. او دناف خولو قصر پیشوازی ریبر ناتو دهاتا کرن زور جدابو جه روشانا و راستا لندن. به صدان کز به آلاو دروشمین جدا ناراضی بونا خود دیار کرن به تایبت دجی سروک امریکا دونالد ترامپ و سروک ترکیه رجب طیب اردوگان که دناف دروشمت واندا داخواز آراگرتنا فروتنا چکی بود ترکیه کرن لسر هیرشاوی دجی شروانین کردین سوریه. خالد فتاح دنگ امریکا. ده سال وگرا هفته یا دامزراندنا ناتو دا ریبرن والاتن اندام لی لندن کمبون و بابتن گرینگ آنین هوله. جناوان روشا کردن سوریه و دسته وردانا ترکیه ده هرمه دا. درباره وی کمبونه هفکار ملقمان احمد به ریا سکایپ هف پیوین ده گر روزنامه وان سردار ملا درویش کریه. بريز سردار من لدرويش قال لك سباس بو بشتاري بونات برنامج كك سردار او ايريشن تركيا ين داوي لسرت الرفعتي قد انجام ويدا يازدكس جانا خوش دستان جنافانا 8 زارو كبون قو قال لك بالا خلكيكشان او زاروك جي بنابري عفريني بون قول ويدا بجيبون تفيقو وك اغربستيه كي هي يعني جيم بيجن بيمانك دنابرا روسيا وتركيا دي قلتنا التشينابه ام بيجن
êrişên Tirkiye li ser kesên sivîl bibe lê diyar dibe got ew tişta berdewam dibe. Hûn çawa dibînin ev êrişê han û bi taybetî ser kesên sivîl ê got wek penaber li wan deveran bicîbûne. دم باش كك لقمان بريقشي يعني رحمة خد البان خلكي ميل ترفعت جانا خوش دزدان وقت ام دزانن يعني ايرورو اتفاقيات دناف دولتاي اي ام وقت نقو جهنه قش ببيك نهاتن يعني نال عفرين نال مثلا بيجن للشهبة تبدي وساجي يعني امبيجن لروجلاتي فراتي جيده ببيك نهاتي يعني روجلاتي فراتي جيده يورو امباج دزانن اف اتفاقياتي بونه تركي جالي خود بان اتفاقيات بيك ناينه دور اف يعني ميليشياتي تركي دستك دايوان الجيش الوطني الجيش الحر لشكري ازاد شنو يعني افانا بخوا بين قوانين واعراف قش خركرني يعني تشتكي وقفه نهشتنا لقوري ام ديزاينن جروجا بيشيدج او عمليه اب نافي كرن نبع السلام ده جروجا بيشيده يعني تي خركرن وافلش كري تركي دستك دايوان براستيجي تنكار تبايمانا بوان في دينه يعني انا انسان ندروسن يعني نا ميليشيات انتكار بيجي هيزك لشكري قد كاربه اتفاقي كي بيردينه افانا كسن براستي درفي قوانين قشينه ويعني تناقضات نافوان تجيبو راغاندنا كوان بيروسكر افتشيل ترفعه تيتشيبو سردستي افلشكري الجيش الوطني دي تركي دستك دايوان ودجيكي جي هناك بنافيوان دركتن وجو نمكري تو يعني خص نستيهن كادن يعني خص نستي قصدا افجي يعني بوك نقو عرب بين ازدواجيك معايير ديده بله كك سردار سر وان بيري گوچيد بالنهار الهرمين كردي تركيا وكو اندامك جناتوي ولنا لندن كومبونا ناتو جي جارك دني لدار كت ومثلا كردي ومثلا درباس بونا تركيا خاكا سوريا وابتشانا لوي دهاتن گفتگو کرن تشاهد بين اف كومبونا هان و اف گفتگوين گوچه دبد درباري دسوردانا تركيا باوايكي نا روايي دهندري خاكا سوريا ده وقفاويني هرجار لدجي كردين سوريا يعني اف بيمانيت ناف دولتي ايفي داوي دتشيبون بلكي رونشنا لوندن اد دابو بريجي رونشنك ازم لتركيا دبخوا تشيبو ايرورو براستي يعني اف دولتي خورتي دي دنياي ت يعني تم خوفك يقولوا خورتي جوان د خويا نكري يعني اجبر في براستيجي ايرو ترك وقت خوازن دكن وقت خوازن كاري خوشي دكن تركا بمرسلا پنابرا ده وقناقو أوروبي دجين دي سكن عندنا نما كارن تدخل ده تشتي دكن أمريكا جي يعني خوا أم دبينين يعني خويا بيمان اتفاقين دناف أردوغان وترامب خود تين شكرن أو جي دوري بلكي دوري ريفبريا أمريكي وملتي أمريكي تفابه لتيكرن بيك هاتي يعني أبدر باسكرنا تركي روجلاتي فراتي ده أو موافقات أمريكي بو إيرو روفاي روسيجي درباسي سر خطيبونه يعني ترك إيرو إكار بهتر برو كنترول سر روشيبك يعني إيرو ترك بهتر كنترول سر روشيدكن وافتجي براستي يعني إيه وقناقو ضريباوي ددم ملتي كردن يعني كرديمن سوري أم ضريباوي روشا تركيا هنا كان اللي دجي وين الدناتو ده يعني فرنسا جي نرازي المانيا جي نرازي ولاتي دنيجي نرازي نش تركيا ورخنا لي دكن دبيجين شر مبدا 20 توانبوي تركيا دستما جريداي ام نكارن فيرنجياني ام شر داعش بكن وام داعش بتيك ببن وير تشاود بين روشا تركيا دناتو ده و بهر بمين نقولوا بشجرياوي هزاوي خورتر بي يانجي و ام بيجن بگوهرتنك ده پیوندی ناتو ترکیه بکرن يعني ازبيم تركي بلكي دمي پیشروجن دور ده بلكي تركي يعني
ضريبه اف خرابيا خو يقولي روجلاتنا فين دك وي بده يعني وي ضريبه بده لي بشتي تعدل مجي ور تعدل ما الخلكيمه لملتين يكون ملتي سوري تبعي يعني يرو وقت يا خويا كرنجي مثلا دو موقفي فرنسا موقفك خرطبو لي تنابي نك امبيجن بريطانيا والمانيا دستكي ددن في موقفي يعني دي اوروبا دا المانيا وبريطانيا دا خدان باج في موقفين عند دا امريكا جي موقف ايرو موقفي بهتر ايه هاتي خويا كرن موقفي ترامب انما موقفي ريفابريا امريكيه فموقفي ترامب وموقفي مثلا بيجن المانيا وايه بريطانيا نا موقف كي ولو بخورتي البيشيا تركاب دسكن يعني ايه موقفي ايه تكاربي هري خط ايه فرنسا بو يعني وخوياي تركي يريشيخو قال كي دا بيجن سر فرنسا ده جبر في فرنسا همبر وان دسكنيه لي ام دبين يعني ام بهيفينه قدامي بيج قفتش تبكرن اللي جوجنيه كرن يعني يرو رو وقتاني اوروبا بامريكا بدبي مش ترصابه قرا داعش يا بقرا ارهاب ده ترسن تيروري يرو رو اب تركي كسيد استك دايوان يرو رو بانا قش ارهابي بتقرين يعني بمنطقه ونکش کانادی جو لورنس ددما کو داعش ایشا سوریه و عراق دکر چو سردنا هرمن کردان و ونین شروان کرد کشاند نها ونین ویل پشنگه کی هرما کردستان تین برچاف کرن امجی آگر هاتن ناوی پورتوکا ونیه و پشنگه ها ونگری کاناداییه جوی لورنس پشنگه جوانین شروان کردین ددما شر داعشه ده پکته لورنس ونیانا لحرمین کردان ین لسوریه کشاندیه. ونین کل سر دیوار تین نشاندان ج پروژه من یا هفدمی یا ج کردستان سوریه و ج هریمن دنین کردستانیه و من وکی امج آگر هاتن بناف کرد. اف شروانین کو نهال روج اول دجی دیکتاتوری کی برخواددن پیشی داعش بو نها ترکیه. پیشنگه لآواهی کی کوبر جهل رژیم صدام حسین و کی زندان هاتیه بکار آنین تیل دارخستن. او زندانک جه سردما صدامه که به دیروکا خویا اشکنجه کرنا سیویلین کرد و عراقی نافداره. کردن لیوی پارچه کردستان دیکتاتورک غدار هلوشاند و دما هند و پیشانگهه دا بمشن هند کارن دیروکا و آواهی حس بکن. لورنس دبیجه وی دست برویتیا خویا کشاندنا ونین شروانین کرد وکی ونگره کی کریه لی د پیواجوی دا او نزیکی جواک و چاندا گلی کرد بویه. رویتیا من یا یکم جاری تبیرا من از بو هر تشتی خنبار بوم من روش لسر بنگها آوایی که اف هرم ده مدیا ولات من ده دهات پیشکش کرن به نحقی دادبار دکر. به دمه و من مروف ناس کرن به مروف رابوم هوارو براستی فیر بوم کو کرد کینه جبر وی که جوی پرسپکتیوه و براستی چاوه من وکر کو نتنه تکوشینا وان چیه لتواهی جیانا وان چاواته ریخستن کرن. شروانین کردین لعراق و سوریه ده تکبرین داعشه ده رولک گلک گرینگ لیستن او لورنس دخوازه چیروکه وان سرنسر جهانی ره راگهینه. تیویکو پورتوکا ونیه و پیشنگه هاوی لباجارن جدا هاتیه نشاندان او دبیجه پیشکش کرنا و لکردستان گرینگه. Özlem Yasak bu Rebaz Majid denge Amerika Slemani. لبنان چندین سیاست مدار روش خراب یا آبوری دخنستوی پنابرن سوری ددمک دا کو خو پیشاندانن لدجی حکومت بردوامن گلک پنابر تین درخستن جوالات. لبنان پترجهمی ولاتین جهان پنابر هنه زیدادری ایک جپنج حولاتین ولاتی پنابرن. جپشتی خو پیشاندانن مازن دست بگیرین لنیوا حیوات جدمه موچه هر کسکی لبنان دیگل پنابران و کارمندان گلک گیم بوینه و بهای تشتان گرام بوینه. دیگل هنده که خو پیشاندان بپرانید آشتی خوازن لی به هفچونه به دو ماهی ترسا درزبونا شارکی دیا پیدا کری. پنابر دبیجن جیانا همیان یاب زحمت دل لحاتی. او گلک جاران دهنه آزاردان و پتر خلق جوالاتی دهنه داره خستن. او هندک دبیجن هر چند دواچ مالو کار لسوریه نماینه لی او حستکن و گرنفه. انه انا ما ضل عندي شيء مورد ومعاملة لبنان هون اللي حدنا الجيران. جیرانین ما سردریه کی گل اقراب دگل زاروکن مدکن کس علیکاریا میجینا که
ez û zilamê xwe çi kar nakin. Em ê çawa bijîn. صح Lê gelekên dîgotî derkeftin ji wêrê ne çareserî ye. Penaberên zelam dibêjin zivirîna ve bû Sûriye ramana wê ew e divêt em şerî bikin. Çêdbît zelamên welatên xwe bikujîn yan jî em bêhne kuştin. Di salên dawiyê da harîkarî hêdî hêdî hatine birîn. Ev e bûye egerê hindê ku harîkarî kêmtir hebin û pidir xelek ji wêrê biçin. وبدي مازوت يعني الشيء الضروري بالبيت المؤسس المضبوط ما هەمی تشت divên wekî gaz û şîrê zarokan. Ez bi kutekî heftê rojekê kar ji bo xwe peyda dikim û nêzîkî $6 werdigirim. Eger min ew kesê bo wî kar dikim ne nasîba, renge wî pereyî jî wernegirim. Penaber kêşa serekînînin di xwepîşandanên Libnanê da. Lê hindek xwepîşander dibêjin ku penaberan bazarê wan yêkariyê têk dayî û hindekên dî daxwaza parastina mafên penaberan dikin. Di nava vê aramiyê da, daxwazên xwepîşanderan û penaberan hebûna pêdiviyên rojane ye, wekî hebûna karekî û xwarinê û cihekî û silametiyê. Jinek li Brîtanyayê de Prince Andrew tawanbar dike ji ber destdirêjî û bang li xelkê Brîtanî dike ku piştgiriya wê bikin ku ev îddia dike ku bûye qurbaniya firotina keçan di destê Jeffrey Epsteinê de. Dershowitz xanim Virginia Giuffre dibe dadgehê ji ber ku ev wî tawanbar dike ji bo destdirêjiyê. Dadgeh li New Yorkê de çêbû. من ئەو خانم قەت نەدیتیە قەت من ناوێ wê nebîstiye ew çîrokek nerast e demêla xwe de dibêje wê min nedîtiye binivîskî ew dibêje wê min nedîtiye tu carî nedîtiye wê ji FBR got got wê min nedîtiye ji hevalê xwe re jî ji her kesekî re gotiye min nedîtiye lê niha dibêje wê çend cara me dîtiye piştî got li parêzerê xwe re axivî. Parêzerê xanim Giuffre nexwest şîrove bike lê ev li ser tekiliya parêzer Dershowitz û abrowanê navdar Epstein disekine. Epstein xwe di zindanê de kuş piştî tawana ku ev keçan firotiye. Qurbaniyên Epstein her wiha dixwazin Prince Andrew ya Brîtanyayê jî alîkar be. Divê ku ew hemû belgeyan eşkere bike. E-mail, mesaj, teqvîm, her tiştê wî pêwîst e ku were lêkolîn kirin û divê ku parêzvanên Prince Andrew ku kesên ku ji bo wî kar dikin biaxifin ji ber ku ew baş dizanin dema ku ew bi Epstein re çûye ku yan jî çi kiriye. Di demekê de ku nêzik maye bo hilbijartinên Brîtanyayê de tawana seksî li ser Prince Andrew bûye niqaşekî siyasî. All I can say is that it's very important that Ez tenê dikarim wekê bêjim ku divê hemî qurbaniyên Jeffrey Epstein dadweriyê wergirin û divê ku rastî bi cih were û em jî wekê bibînin. Hêpeyvîna Prince Andrew li TV de vî xes zehmetî de ku ji karê xwe ya kraliyetê dûr ket. Ji ber ku wî got tekiliya wî bi Epsteinê re normal bû. Niha tawanbarê Prince Andrew di hêpeyvînek de li gel BBC de bank li civata Brîtanyayê dike ku piştgirî bidin wê ji ber ku ev qurbaniya firotina keçan bûye. Her sal di meha 12 da êzdî li dewrûberên perestgeha Laleş kom dibin û dest bi çinîna darin zeytûna dikin. Peyamnêrê dengê Amerîka Selam Balayî ev raporta amade kiriye. Werzê çinîna zeytûnên parezgeha Laleş da zelam û jin û genç bi kum qesta bîstanê zeytûna dikin û herkes dibête yêdî xilmet qebûl. دستوری ناوی خودی یا خاصا رسله و ملپی فصله و نقله پی نقله ایرو روش کو ام الرز زیتونانا کو خلمتا زیتونایا هر سال و هر وقت و هر دم به خلمتت کنو اوان زیتونات چنین و اف زیتونا جی بو زیتا فتیل و قندیلت مالا شیخادیا حش حمو دورت ازدیا وش حمو شنگارش بحشکو بعزانه پیرا جن پیرا میر تین به خلمت و به خیره بخود کن اوجی تشتکی گلکی جوانه و گلکی پیروزا کو ام ازدی پوته هندا دنا خلمته و دنا وی کار پیروز چونگا
اوان خاص و قلندر اوان چاکو مومنه اوان درویشش کستیا خوصا اف زيتون چاندینا و وی خیر و وی خلمتت کن ام جی بکاری وان و بخلمتا وان ام بردوامن هر سال في دم صالح چونگا سبقا قولي بوما كرم كتو تبيجت قالي برال وات كم نصيحتي هنجي ميري براستي بكت خلمتي ديل بط شيخوكت منتي بقولو لافجو هولا و تليلين جنان هر خلمت كارك برنگكي خزمتي بو پرزگها لالج دكن افكاره بو ميجويك ديرو درج د زفريتو هر سال د دسپیکا مها 12 دا دست بچنینا زیتون لالج دکنو جرایم پرزگه بزیتا وان زیتونا هلدکن سفرت بچوانا سفر بنا کریانو و خیر و خوشی بخو هلدکتن و قوالو قتل بابینا دیگا خواهرانو بابانا قادلی مسکو مدار حیلو هر سال وكيفي وقتي خلمتكاري مالا شيخادي حاضر بين الفي بستاني أفا بستاني مالا شيخادية أف بستانا بري 1000 صالي أف دار هاتينا چاندنا أفا دار الزيتونانا والزيت زيتونة تشتكي مقدس وبيروزة اللالشا نوراني أموي زيتي وآفت كلينين آف سرت كافت وزيت أم حمكيرات كين أم بينا هندروا مالا شيخادي هسندنا وأفي زيتيجي أم فتيلت مالا شيخادي بيقريت كين چونگو سيصات وشيست وشش نشان المالا شيخادي وتين هيفارتينيا وهيفارت چارشنبه افتیل وید حمو بنا گوری کرین وکی دیجی روجت عادی جی هر رخ کگلی پیت ایتا گوری کرین کارن هر گرینگ یل پرزگاه لالش تینا کرنه هر سال اف خدمته یا کوچنینا زیتونان هر سال وی وقتی تینا کرن تشت گرینگ او کوج همی دور و گندن ازدیا بجداری و خدمتت بن سلام بالای دنگ امریکا پرزگاه لالش دو میر ji bajarê Efrînê astengdar hatine dinê. Li ev astengiyên wan nebûye asteng ji bo wan ku bistêrin. Nevroz Reşo raportek taybet li ser jiyana wan çêkiriye. Welat û Xelîl Xullo du birayên hev xwedî pêwîstiyên taybet in. Ew ji nahiya Cindrêsê ya Efrînê ne û niha li herêma Şehba derbiderin. Her du ciwanên ku ji dema ji dayîkbûnê de di çavên xwe de astengdarin, xwedî dengekî xweş in. Welat yê mezin e di çûkaniya xwe de li mizgeftê fêrî tertîla Qur'anê bûbû. Dûra wî berê xwe daye hunerê û kilaman. Eke fêriya almondinê tembîrê bim. Ku dengî te heye mugwarê. Ku tevî koma stranê be. Ê min got temam wela ji wê çaxina da ji wê çaxina da tevî koma rojava ê Cindrêsê bûm tevê bûm. Poşe 2007 û şûn da hetonî demêne ku edar diketim hefleto. Almaz Xullo dayîka welat û Xelîl ji rewşa zarokên xwe xemgîn e. Lê bi qismet û qedera Xwedê qayîl e. Ew alîkariya wan dike û pêwîstiyên wan bicihîtîne. Dayîk ji dengbêjiya lawên xwe kêfxweş e û ji bo wan piştgir e. Wextê desterê ne hem şo dibim hem di dêgirî hem dibêm hem evê wana hemê wana dare. Dixwazim cakê dibêm me naşînim. Cakê dibêm ziratên edindir da diecizin bilerin ji xwe re bistirên. Qene bi ri'nê nabînin qene vê şabînê zikê xwe da yanê de hemas vê re çê dibe dixwazim bistirîm eroqê xwe li serin. Ev pir şo dibim ev pir şome giherin ji xwe re yanê tiştek ji dest derî ji miletê xwe re bikin ji xwe re bikin. Xelîl jî birayê biçûk e ew ji welat birayê xwe yê mezin fêrî dengbêjiyê bûye. Stranên Kurdî û Erebî dibêje. Niha welat û Xelîl li derbidarbûnê tevlîkûmeke stranan bûne û bi hev re birovayan çê dikin û beşdarî aheng û şahiyan dibin. Wela dihora ê pir ez pir mawal jî hez dikim û stranê din jî meselan me ber vê jî çêkiribû heydagerkar me dest bê ambulans bê dikin. İşte ha we kula me pir jî hez dikim.
لكن كلهم شي برن يعني ما رشي حاسك خلیل و ولات لشهبای تبی پیوستین خوین تایبت لی او پیگیرن کوژیانا خوب آسایی بدومینن و به هنر خواه حس کرنا خوش عفنی را دیار بکن. ولات سه هیوین وی هنه او به مرا پارو کرن. شعبي بدي بو ما ازو بركي خو حرسكم ما يعني ما خامي في مولي يعني بهافرو روكرو ابو ياك وايد دي جي ياك بونو ما كردو ما چور پارچه کردستانی اس سی جی دو خوزه ما ام بفتلن عفرینه ناكم تركوا عفريني جبوه عمددن خويني ولا تخوانا فروشن دسیسی برفنبار دا آنگوروژا جیهانی یا استنگداران ده ولات و خلیل به کمیرای دنگ امریکا را در باسی کامپا پنابرن عفرینه بون در بدر دورمه و وان جویان و خواستن گهداری کلامن هر دو برایان بکن نوروز را شو دنگ امریکا شهبا ليفالي جمد بقار لي ولا أسمر لیوانه پرتوکن هلبسوان ارژن آری وکو سه تکتین بلاف کرن. پیام نیره دنگ امریکا عرف اصلان لوربو و زیده ترزان یاری هنه. پرتوکن ارژن آرین لوانه هات دانسین. هلبسوان ارژن آری د سه جوتمها 2012 دا جبر نخوشیه پنجشری د 56 سالیه خدا ل آمد جیان خو جدستا. اوک گرینگتری جنونرین هلبستا کردیا نوجن بو. پشتی کوچاوی داوی و شانخانه آسور همو هلبستین وی برهف کرنو جارا اول وکی ستکی چاپ کر. ستا پرتوکن هلبست ین آری جپازده پرتوکان پکته. به ویمه بسته لباجار وانه جبونا دانسینا پرتوکان د پرتوخانه لیلاوی دا سمینر کات لدارخستن. د دسپیکا برنامه دا قانونجنه بیکس نوری ابطال کنسرک بچوک پیشکشی بشتروان کر. رونشوانان جی د برنامه دا لگل قانون هلبستن ارژن آری خواندن. د برنامه دا نویسکار محمد روناهی و نونر وشانخانه سور رشو روناهی بسر کسایتی و ویجا ارژن آری جبو بشتروانان آخفتین کرن. پشتی برنامه نونر وشانخانه سورو کووار دلوپی رشو روناهی گود کو جارا یکانه وان پرتوکن آری دسته که دا چاپ کرنه و جبر وی یکی او پر کیف خوشن. از اول خوازم بجم لسر ناوی وشانین سور ام سر بلندن دا کو مهمو هلبستن ارژناری شاعره کی وکی ارژناری جرا اول کرنا صد و گیهاندنا خوینرین کردی ام بو سر بلندن هیچ وقت صعب بود بو از بخوا نویسکاره کی دشتیمه لی وقت دست خود داویج ما پینوس بری خود دمت شیایان جبر جبر کو بری خود دایت شیایان بقلم آخو چایم کردان چایم کردستان راوکریه خواستیه برخودان کردان برخودان نتوای کرد بین زمان جبر هنده با کردان گله کی مهمه. نویسکار محمد روناهی جی جبومه قالا گرینگیا هلبسوان آری یا دویجا کردی دا کر. نونره نفسکه که زمان کردی آخر کمری آب تبون سر و به کردی نویس به کردی ویژه ندخل کردن دوی دمیده دست به زمان کردی ادبیات کردی کرد و بو پیشنگ مجوانان یعنی جبو ما بو هیویک که همجی خواه لزمانی خواه بگرن و بوی زمانی خواهی بکن جبو یکی جی ارژناری ادبیات کرده گرینگی خواه هیه. هری داوی رشو روناهی گود کو هر سال ارژن آری و هلبستین وی هر دچه زیدتر راست علاقه که تیو دیار کرد کو افجه شانازینه یا. پارجی علاقه که باش هبو لی ای سال از کارم بجم دو قاطی سال پارین علاقه هبو جگلیوانی و گله کی کیفام به هادی راستی و هلا کرابون وان جوان رابون هلبستا خواندن هلبستن ارژناری خواندن از به گله کی سر بلند بوم. ایجای برخستنه کو ارژن آری د سال 1956 دا لگونده چلیه لحرم عمریا نصایبین مردین جدایک بو.
Arî dibistana seretayî û ya navîn li Nusaybînê qedand û di 1979 da jî Enstitûya Zimanê Tirkiye Amedê mezûn bû. Helbestên wî di gelek kovaran da hatin weşandin û heta niha 15 pirtûkên wî jî derçûyîne. Arif Aslan, Deng Amerîka, Wan. همشان هجا به وی راپورت ام هاتن داویا برنامه و هفته حتی هفته عبی بمنند خوشیده هر شاد بن.